gradonačelnik. Hvala. Hvala. Za sve one koji su prvi put u Loznici, a verujem da je većina prvi put u Loznici, hoću da kažem da je Loznica jedan privredni, kulturni, turistički centar ovog dela zapadne Srbije. S obzirom da ste vi u Tršiću smešteni, vi znate, Tršić je naše znamenito mesto, kolevka naše pismenosti, mjesto gdje je rođen Vuk Karadžić. Vama pričati o Vuku Karadžiću mislim da nema potrebe, ali hoću da kažem da je Loznica i rodno mjesto jednog drugog akademika, Jovana Cvijića, naučnika svetskog glasa, čovjeka koji je bio rektor Beogradskog univerziteta, koji je bio predsjednik Srpske kraljevske akademije i koji je bio počasni doktor 2 univerziteta, Sorbone i Karlovog univerziteta. Naravno, čuli ste da je Loznica prepoznatljiva i po Mići Popoviću i meni je drago što je Loznica danas domaćin gostima, kao što sam sad čuo, iz Italije, Velike Britanije, Nemačke, Rusije, Belorusije, Ukrajine, ako nekog nisam propustio. Ja želim da domaćini Centar za kulturu budu dobri domaćini, da vas upoznaju sa svim lepotama našeg kraja, naravno i sa Banjom Koviljačom, i sa planinom Gučevo, i sa Cerom, jer samo na taj način će utisci u našem kraju i ova prevodilačka škola koju vi pohađate, odnosno koju u okviru ovog projekta ste vi, dobiti jedan potpuni smisao. Nadam se da će tako i biti i da ćete se ovih dana, koliko vaša škola traje, ne znam tačno, osjećati prijatno kod nas i da će iz našeg kraja prosto ponijeti dobre utiske. Jer nama, vi ste nama svi dobro došli. Bez obzira kojim jezikom govorite i koji pasoš nosite. Nama je cilj da što bolje naučite naš jezik, a vidim da odlično govorite i da upoznate našu kulturu i naše običaje. Hvala vam i osjećajte se prijatno kod nas. Hvala vama. Evo, ja bih sad zamolila zbog prisustva novinara i da se Dragana Grbić ispred Instituta za književnost i umetnost, koji je suorganizator ovih aktivnosti, obrati, a onda bih zamolila sve vas da se predstavite pomoćniku gradonačelnika gospodinu Ljubinku Đokiću, kako bi video sa kakvim sve potencijalom mi raspolažemo u našoj prevodilačkoj radionici. Dragana, izvolite. Hvala vam najlepše. Gospodine Đokiću, hvala vam pre svega i gradu Loznici što ste dobrom voljom pokazali takvu predosvetljivost i izuzetno gostoprimstvo sa kojima se susrećemo iz dana u dan u Tršiću. Izuzetnu zahvalnost dugujemo gospođi Dejani Đedović iz Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice. Da nije bilo njih, ne bi bilo ovog projekta i ja im u svoje ime, u ime Instituta za književnost sa kojima se ovaj projekat realizuje i takođe u ime svih vaših profesora i mentora koji su dali preporuke za vas i delegirali vas da dođete ovde i predstavljate vašu zemlju u Tršiću, zahvaljujem i Centru za kulturu Vuk Karadžić i gradu Loznici. Ovo je zaista jedinstvena prilika za sve vas na početku vaše karijere da dođete u Loznicu i da u jednom etno i kulturnom kompleksu kakav je Tršić provedete 10 dana i da steknete iskustvo koje će biti, ja se iskreno nadam, dragoceno ne samo za studije, nego i za vaše buduće bavljenje srpskim jezikom, srpskom kulturom i slavistikom, južnom slavistikom uopšte. Eto, kao što je gospođa Đedović rekla, ovo je jedinstven projekat do sada, razlikuje se od klasičnih studija srpskog jezika po tome
što on svima vama nudi mogućnost da se bavite onim čime ćete se verovatno baviti kad završite vaše studije, a to je prevođenje. Dakle, mi u ovoj našoj radionici ne radimo srpski jezik u smislu da proučavamo gramatiku, da analiziramo sintaksički sklop rečenice ili nešto slično. Mi se zaista bavimo prevođenjem. Iz dana u dan mi prevodimo tekstove sa srpskog jezika na maternje jezike članova, zapravo studenta iz zemalja iz kojih dolaze. Ono što hoću da naglasim, ovo su svi studenti sa master studija, sa doktorskih studija ili sa završnih godina studija srpskog jezika ili južne slavistike ili interkulturalnih disciplina, kako je to već na njihovim matičnim katedrama organizovano. I meni je zaista izuzetno zadovoljstvo da sarađujem sa njima, jer oni svi, vidjet ćete kasnije, fantastično govore srpski jezik. Ja mislim da je to stvarno na diku i ponos svima nama, što imamo ovakve slaviste ispred nas. Iz 6 zemalja, bila je prvobitno uključena i Francuska, međutim, kolega iz Francuske je morao da se vrati nazad, tako da je sada 6 zemalja i prevodimo sa srpskog na 6 jezika. Na engleski, nemački, italijanski, ruski, ukrajinski i beloruski. I mi kad smo počinjali ovaj projekat, pošto je bila uključena i Francuska, trebao je da bude i francuski, mi smo u šali to nekako napravili kao izraz, da smo se nadali da će Tršić do kraja našeg boravka ovde zaista progovoriti na 7 jezika. U duhu one izreke da sve što je fantastično i dobro 7 jezika govori. Hvala, Dragana, mnogo. Volela bih sada, evo da krenemo od jedinog muškog predstavnika u školi, mislim da mu treba dati Može. Evo, ja se zovem Jacopo Giannangeli, ja sam iz Italije, studiram u Rimu i sad završavam master studije, to znači studiram srpski već 4 godine. Nadam se da nešto sam naučio i eto, mogu da pričam nešto. Moje želje je da zahvaljujem sve vas za ovu izuzetnu priliku koju ste meni i nam pružili da se bavimo srpskim jezikom ovde u ovom divnom kraju i da možemo da iskoristimo tu priliku da nešto konkretno radimo sa ovim jezikom, da možemo da prevodimo i da baš konkretno radimo na neki projekat koji nadamo se će biti u koristi za Tršić, za muzej i za ovaj čitav ovaj kraj. Eto, hvala vam. Ja sam Kaća. Ja sam iz Rusije, studiram srpski jezik na Filološkom fakultetu u Petrogradu. Studiram već 1 godinu i ovo je velika sreća za mene da sad sam ovde i radim sa Draganom i drugim studentima i prevodim tekstove o Vuku Karadžiću i hvala svima. U govoru rekli bi da je to 4. godina. A Kaća nam se najviše stidi, ja to moram da kažem. Iako je student na početku, ona se najviše stidi. Fantastično. Ja sam Luiza iz Velike Britanije, studiram srpski jezik i književnost u Londonu. Trenutno sam gostujući student u Beogradu na Filološkom fakultetu. Bila sam tu 1 godinu dana i još imam samo 2 meseca u Srbiji. Hoću da kažem da baš mi je drago da sam imala ovaj priliku da vidim kako je bio život u vreme Vuka Karadžića. Tršić je super mesto, baš ima super duh, atmosfera i baš sam uživala svoje vreme u Tršiću.
Ja sam Tanja iz Engleske. Studiram u Nottinghamu već 2 godine. Sad trenutno studiram na Filološkom fakultetu u Beogradu. I drago mi je što sam ovde. Sve je odlično i hvala za sve. Ja sam Ana iz Belorusije, studiram srpski jezik i književnost na našem državnom univerzitetu, na Filološkom fakultetu. Inače, od naših vodiča iz Tršića sam čula da u sovjetsko vreme naš grad Brest je bio pobratim gradu Loznici, zato mi je posebno drago da se nalazim ovde, da se upoznam sa ljudima ovde. Iako, inače, naš grad je lepa, Loznica je još lepša, ovako. Vaš grad je Loznica, koliko bi ja rekao. I što se tiče ove priredbe, kao što i svi mi, ja se nalazim u nekom oduševljenju, zanosu od srpskog gostoprimstva, od druženja, od prijateljstva i sa učesnicima i sa organizatorima. Mi smo samo na početku, već smo zadovoljni mnogo i zahvalni svima i želimo da nastavimo kontakte između naših zemalja i Srbijom uz pomoć ovakvih priredbi i događaja. Hvala. Mi Srbi ne smemo progovoriti. Zovem se Lea i sad studiram u Hali u Njemačkoj. A prije sam studirala međukulturalne veze ili komunikaciju, kako hoćemo reći, francuske i svih zemalja bivše Jugoslavije, recimo, a sad studiram bosanski, hrvatski, srpski jezik i kulturu, recimo. Meni je vrlo drago da to mogu sad ovako još malo više učiti između svima nama, da kako mi diskutiramo probleme što se tiče prevođenja, takve stvari. Hvala vama svima što mi imamo tu mogućnost. Ja sam Daniela, ja sam iz Njemačke i studirala sam arheologiju u Münchenu. Sada radim moj doktorat isto u Münchenu i imam tema uz centralno Balkanu i moj tema su grobovi iz železnog doba, iz Srbija, Bosnija, Makedonija, Kosovi i tako dalje. I da, mogu čitati mnogo literaturu iz srpski i ja, da, to je to. Ja moram to da dodam, meni je to zaista bilo fascinantno da sam dobila njenu prijavu i preporuku od njenog eksperta, da ona uopšte nije studirala slatko. Dobar dan, ja sam Marija iz Rusije, iz Moskve. Diplomirala sam 2010. godine na Moskovskom univerzitetu na Filološkom fakultetu, tako da sam već završila studije slavistike, slovenačkog i srpskog jezika i ovde sam došla da se setim jezika i da dobijem novo iskustvo i da usavršavam svoje prevodilačke veštine i nadam se da to će biti korisno takođe za moj doktorski rad. Hvala. Dobar dan, ja se zovem Margarita Izmajlova, ja sam iz Ukrajine, iz Kijeva. Onda sada sam završila svoje osnovne studije na univerzitetu, znači ja sam srbista. Bila sam još 2 puta u Srbiji, u Beogradu i u Novom Sadu, ali došla sam prvi put u ovo čudno mesto. I ja bih htjela da kažem da to je za nas stvarno izvanredna mogućnost. Kako je rekla Dragana, da to nije samo prevođenje, to nije samo rad na nekoj gramatici, na leksici. Mi stvarno osjećamo, vidimo i možemo da se, ako može da se kaže, pridružimo tome o čemu prevodimo. To je stvarno neki kulturno-istorijski ekskurs. Znači, možemo da vidimo šta je bilo i kako se dešavalo. I stvarno je za nas to baš je interesantno da možemo da se pridružimo ovoj kulturi 19. veka, znači i osetimo današnju kulturu i osetimo današnje tradicije odnosno da se upoznajemo sa kulturom drugih zemalja. To je kao neki međukulturni i istorijski neki ekskurs. To za mene meni je drago i to nije prosto neka, ne znam,
neka praksa. To nije da, to je mnogo više od toga i baš mi je drago da se nalazim ovde i hvala svima, naravno. Nama jedino nedostaje koleginica Valentina iz Rima. Ona je ostala... Da, iz Torina, izvinite, Kopra iz Rima. Ona je morala da ostane u Tršiću, ali eto, još je ona, dakle, deo ove naše priče. Ja bih samo za medije kratko, 9. juna je internacionalno veče u Tršiću. Ja vas pozivam, dakle sve naravno i gospodina Ljubinka Đokića, da u Tršiću dođete da vidite internacionalno veče. Dakle, svako od njih je pripremio nešto kako bi prezentovao i svoju državu u okviru Tršića i bit će to, kako Margareta reče, zaista čudno nešto. Verujem da će svima biti veoma zanimljivo. Nama je veliko zadovoljstvo da se sa njima družimo, a u svemu tome naravno doprinose, pored Dragane koja zaista izuzetno radi s njima taj prevodilački deo, i naš kolega Miroslav Terzić, istoričar, i Ana Čugurović, etnolog, koji dakle su im svakog momenta na raspolaganju da im pruže dodatne informacije, dodatna objašnjenja i kako bi im zapravo na najbolji način približili Tršić i nekada i ono što je sada u Tršiću, tako da je i to dakle deo ove naše priče, njihovo prisustvo i njihova predavanja u okviru Muzeja jezika i pisma. I baš je bio teško na samom početku, ali kad dođeš u zemlju i kad kontaktiraš sa ljudima i kada oni čuju da ne baš dobro govoriš, oni pomagaju, oni ispravljaju, da ne možeš da se stidiš i ajde ti proučavaš ovaj jezik i posle toga sve ide mnogo lakše i mnogo bolje. Znači. Sa kakvim uticima ćete ovdje? Miljana, još jednu kesu za svaki dolazak u Srbiju za mene to je super prilika da se upoznam sa kulturom i sa ljudima koji su baš se mi sviđaju. I svaki moj dolazak to je puno prijatnih utisaka. Naravno, baš sam srećna, stvarno. Da li je iko išta znao o Srbiji pre nego što je krenuo? Da li je neko svesno odbrao srpski? Može? Da, ja studiram srpski jezik i srpsko-hrvatski jezik i književnost i pa sada, ali uopšte ja se bavim u pozorištu. Hoću da budem pozorišni režiser u budućnosti. Kad diplomiram, hoću da radim master u režisiranje i pa deo odluke da učim ovaj jezik, srpski jezik, zato što išla sam nekoliko puta u Sarajevo zbog filmskih festivala i pa videla sam da na Balkanu iz Srbije, iz Hrvatske, iz Bosne baš zanimljivi filmovi su snimali i kad sam došla u Beograd, ja sam videla ima puno umetnici koji radi baš zanimljivo rad, neki ili slikari ili režiseri, pa ne znam. I da, mislim, pa Beograd, pored Londona, možda je mali grad, nema toliko ljudi kao London, ima 8 miliona, ali čini mi se da ima isti kao nivo umetnost u Beogradu kao u Londonu. Uvek ima nešto. Svaki dan ima 2-3 predstave, koncerti i novi stvari, novi umetnost. A to baš me zanima kako toliko mali grad može da ima toliko život. Da. To je moguće i u Loznici.
Svaki dan da imamo nešto. U svakom slučaju lepo se provedite i dobro ste došli. Hvala mnogo. Hvala vam. Idemo na gosti. Bože zdravlje, vidimo se